Kong Rebecca Vanessa Suchiang kakentay bening kong na KHASI. Penkup buram ketenat pulit East KHASI Hills iki pulit penyak kali pada humga calor ke jing treshi tom met mensi med penyak yaki kali hasilong. Jurip kibor penyak distrik ke East KHASI Hills ya kawa kaliar banyakun persya ke jing jakliab at banyada na ke jing bentuk iki jabok jaban jawa kran. Bat sedang ke Subroto Cup International Football Tournament ke Bandar Pusana Nombak Delhi yakun persya ke kinhun ki theyele kai under 17 ke jela persya ke Chandigarh. Mentang ini paswa syaki kubor na ke jela. Ka Chief Secretary Berim Kejela Ikong Rebecca Vanessa Suchiang ibadai ka kentay ka baningkong man bat ya kate kesuki ilaklat no ne kesngi hak kerta ka bandri pusaw snem hadi ka jingpang ka balabat ye ilaslam kum ko officer IAS jong ka batch khat khandai spa rip khandai Ikong Suchiang ila sakri kum ka Chief Secretary jong Kejela na du unai lo jong snem arja apwe but hadin ila long ka Chief Information Commissioner kentay baningkong jong Kejela dah ke babam semai hawi yong jong senam arhajar arpesan. Ila syak sumar hane grims naduk ka khatlai terik mentau benai bila klat no hne ke step hagapor san beji. Nakaliang umitri rong bak ke jelau konrad ke sang mau lapen pau ke jing sokia halor ke jing klat no jong i. Bat ulaya ro ru ke jing nong jinglong nong yalam ke jong i ke jing IT lut ke jong i ke jing no senyang ke jong i ya ke jela. Ulaong bo uniai pertu ya kejeng syakri ba kejeng IT jung i nak bentar ke jela. Ki pulit ke East KHASI Hills ne keski kila ai kublei ki pulit penyak kali pat ki pulit home guard ha police reserve jail road kum kejeng itu ya kejeng syakri met pat mensim ke joki ha kaban penyak ki kali ha keleng kenong ba shalong. Superintendent of Police uba Vivex mula ai kejeng ero kejeng tresh tom jongki what happened ki kenta ki bajrong na surok kejeng long ke sui bedeng ke ba pa kejeng syak kan tho ha ki pat ba ulaong ba ki bor penyak kali ki don ke benta ke ba kongsan ban pentik na kejeng yak bet jongki kali kan thop ban aila kejeng syakri ke ba kham kerki ban nakaliang USP ula kentu ki pulit bakin long ki bas kem kat bagi dang pentrei kam yaki kendon yak kali ba ula kerpat yaki pat ba bene trei lang bat ki pulit ban pen bha ke jing sngan ha surok bat ban penduna yaki jing ja ya thukhu kali initiating this felicitation for our viewers who actually brave the sun, the rain, the heat, the heat from the public, the heat from the drivers, the risk you put yourselves when you actually instill discipline in drivers, in regulating traffic, in making sure that vehicles move, in making sure that we communicate to the other points that yes, we have an ambulance going, we need to clear this, we have somebody who needs to get in an emergency. You are multitasking, you are thinking, you are stopping, you are moving the vehicles, you are holding a set, you are communicating. And you are braving many hazards of smoke, dust, rain. It is no joke to stand there for 8 hours. Kabor penyak district jong ke East KHASI Hills ne kesi kala penlong ka jing jurip lang yakiwa kalian ha kalian ban bisa benya ya ke jing jabok jaban ban khanglat yaki jaklia bandrung sha ka tekawa ha ka jing ilam jong Deputy Commissioner Abhilash Baranwal kani ka jing let jurip ka kenthop ye ki nong sin sharnong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka Meghalaya Basin Management Agency ba cooperation cleanup Nakaliang kabor sinsyar kat pu banwan ra alang ki nong shim benta bantao ke SOP
ka babatay ya ki jingkit kli na ka benta ka jing pen khot wa ka bane pa ka jing da na ki jabo jaban ka operation clean up kala penlong ya ki jing pen khot man la ka RTO hasilenter ka kaliar na du usnam arjar khat khandai ka rukom trekam ka bethamai kan pelet jing mod habaro ar ka jing pen khot ki jabo ka bladon lupa bat ban weng ya ka jing chaklia ha ka te ka wa All right. So what I'll do is I'll call a meeting in my office. Yes, sir. Starting from your office, sir. That's better than I'm starting from our office. Yes. Then I think that's better. But then I wanted to see for myself what kind of pollution is coming also, because I should also not be chairing the meeting and without having any knowledge about it. Let us start from there, sir. Stay one morning, we'll go along with some stuff out. Yes, sir. Spend some time on Because GTC also you have to take them in. Both, sir. Okay. Because the river comes from there. So let's From go there ahead and and that is why. not even GTC, even this army here nearby also. I used to see them dumping the waste. Yes. Yeah. we have a drone set. Ka District Development Coordination and Monitoring Committee ne DISHA klapanlong ka jingelang bisar benya jong usnam arhajar apun rihotura hinne kasngi ha ka balapan ya do MP ketura salang e sangma padahal ni ka jingelang la bisar benya ai ka jempen trekam ki skim bakungsan jong sarkar kenthop ya ka PMAYG Jal Jeevan Mission NRLM PMGSY NHM but ka Swachh Bharat Mission Manakaliang MP ulaban juri ka jingdon kam ban pensisay ki project bala ay jing menjur bagi pentray kam hok ni hagi jakabat ban pentiknay ka jing kli bekin tray kam pura hagatay ka jing elang usang ma ulapan paru ka jing sokia halor ka jing kiyo jing nong sok shnong ki bomde ki riulum hagam begre bola kerpar UDC ban tokit ya katega kam da bakadaw ya ka jing suba bakadon ka jing wan buhay shnong bean Kidkot jong DISHA kila panjing syairu halor ke jing ya seprang jong ke project bat ke jing pendon kam ya ke pisa. Every officers, every department, at least I believe you have come with exercise, at least to give us detail whatever schemes, projects that has been sent, because this is not just an exercise, it is to look at whether the scheme whichever has been sanctioned and sent to the government of Meghalaya, whether it has been executed as per the rule or not, all those things will be looked into this. No Hindu at all, except only when 1-2 Hajongs in that Subroto. Otherwise, no Muslims at all. But 32 numbers is a shocking number. You know, it can increase up to 100 numbers within no time. So these illegal laborers, illegal residents, all those things should be checked seriously. President ke JNC Western Zone uba hamihi bamon ula ujo da ka I Jahar Hajawai Police Station persya ke Facebook page Nong Kendong Daily halo ke jengkeno ba ka pensapriang yaki kubor lamler uba bamon ula ong ba ke tiga page kala syukur bo President ke JNC Central ula kentu ikipat ba banjit yo kertong ke NPP ha ke election MP banwan ban kentiu ya keroi ke par ke jelat Ula ong ba ketika jeng keno kalong ke baklem nongrem ba ula kentu ki nong tap vote ban shimi ki rai ki babnya ban long ki bahusiar na ki jeng keren ki belam bakla ke JNC klapen pau ke jeng sokia halor ketika jeng keno ke baklem nongrem bakla dawa na ki bor ka an persai ketika page Bentar si wan sepi ki ba ban pensiau nak bentar ke kubor top bala penmi menyen hak kerteng jong ke Facebook page Nong Kendong Daily te ia kane ke kubor top la thok hang tu nak benta jong presiden rang ba jongi ba da ka ba kisu thau ba da ka ba yalam baklai pe ba da ka kentin ba ong kumne ba lomba kedur ke jong u ba ke jing thok la thok da menur utrai jong kata ke page te hak ta kentin la ong hang ta ba presiden rang ba jong ka JNC ula pat la aware na benta ki pe ba jong po jong ka KHASI ba jantia ban yawan ban ya support lang ban ya tap ke vote ban ya kerchan ban ai ya ka vote chaka NPP hakane ka
election MP Suchiang semua. Dan nakaliang kejongi ngisau si jor haduk kata-kata namar ba katkum kejingkren jong presiden rang ba jongi ha ka page jong ka Jantia National Council JNC la ula kren kawai ke video da ka ba u sneng bat u kentiu ya ki bril jong terilum Jantia bat KHASI. MEGHALAYA State Skill Development Society neksi kelas dang ya ke phase 2 jeng penrungkam ha ITI campus akleriat ke ba ai jeng syakri ya ki samla na wapung blok kini ke program ka ai lat hakeleng ki benta ka ba palat 10,000 teli ki kam ban 3,000 ngut kinong ai kam ke shim benta ken thup ki kat tu ni ki lat ki bana bari Deputy Commissioner ke East Jainthel Manish Kumar laong ba kani ke jeng temu ka long ka lat ka ba crown ka benta ki samla kam tam ki khna ki bela pep school but ki batrang ban yo kam ki he sarkar ki laong ba ki benta kum ki jeng syakri ba ki jeng tei la long ki ba khmat ki samla ki bela penrung kerteng online ki la ban wan da ka ba ai kerteng ka ba ki wei pat ki la ban penrung kerteng ha ka tehi ka jaka kani ka program kan beteng ru halaterki bar halum snong ga arpo bat arpo etrik minta ubnai. This is a big opportunity for all the youths of this district, especially who are dropout and who are seeking job after class 10th or after 12th. So please come and enroll for this recruitment drive. And this is the opportunity that is giving you not just one field or one sector, but this is giving you opportunity across the sectors. Like service sector, manufacturing sector, and not within this country only, but abroad also. So this will give you immense benefit to the society, and through the wide publicity and a broad media coverage, I would like to request all of you to please disseminate this information so that maximum number of our youth from the district can take the benefit of this initiative. And we hope that this initiative will be a grand success in the district, and we hope to see many of our youth can engage in the meaningful economic activity within the country and abroad as well. Ka General Secretary Jongka Civil Society Women's Organization ka Kong Christabel Wanyang kala kano bagi don ki jingbam yat renti kerukom sio bailut kesani ke jakana ka benta ka jing temu bencana ke surok umyam silchar high speed corridor haribhoi ka high speed corridor ka ba ka jinglut ka ba arpu ar haja praspa andri pusau klur tingka bat ka ba jangai kumba shi spa andri pundiu point pra kilometer kan kentup ke surok umyam umroi nongra ka Kong Wanyang kala keno ba ka kerteng jong orang ba snong ke snong kapau ha ka jing penbena bailut kesana ke benta santli ki jaka bla keno ba ki dei jong ki pat ba kala bu jeng keli kum no la ban bu kerteng ki jaka jong ki pat ba po ka kerteng jong brio shimed bat kala keno ba ki nong snong kim shim la yo jing tip ka babiang spang ka rukom trekam ka CSWO kala dawa ban penlong thmai ke jing pensngo pat ba ban weng no ya ki kerteng jong ki brio ki bam dei ki try ya ka te ki jaka Kakong Wanyang kala maham bakaseng kan let syakatanat road transport and highways lada ki board badikmi kemla banle AA halor kan ikabenta. Kena kalang jonga kung bata kalong kami ngakwa ban kren hakabedei bat kani kakam ba kani kasurong kam kta tang ya kani kasnong ka jongi kan kta ya kiwi kisnong nadu umiyam hadu selsyar hadu selsyar kami akan doang taipo asam selsyar mo hendroi nakalian jongi terter kan ya nang ni terkat kibayap be kan do trai sejantia terter ngasuto ikum kini ke berkhot nganget bet bakan don nagani ka amount jongka arpu arajar praspa andre pusau kror ngan ong ipi kan lute ya kapisa jongi upat ba ko upat ba ka beri new trap wat ju ong bakane kapisa kadai kapisa jong kasorkan hendroi tu tip bakane kapisa kadai kapisa ka jonga ka jong pi kabangin dari tit bam ngin lit di ngitit jang ngitit net ka tax kalau don lupa ban ot yangi ban yo ban penyo ya kini kiskim ha gini kidong kitan bat ki snong di thau bat akastiet i ka jongi lengba kani kapisa kabangi ai mangi omdei kapisa jong ka sarkar mentai ni pashwash ki kubon ka than chte lam ingi
ha Manipur sau pun riungut ki ken hun le no jongka kang le pak Communist Party Kilawan pendam white ringkat bat arpot li kitiar yele beper hadi ke jingkir pa jong menteri rangba ke jelah ya kile no bansangi no ya ki kam thombor ki jongki kini ke jing IT ke bening kong na do bo ujor ha ka khat ar terik unailar Kipulit ke Manipur ke lapan tikna begini ebiteng man ai ke jing kershan ke jing penshisha bat nak benta ke bha ke miat de ke banjur ya ke jing don kam ban i no ke kam thombor bat ben bo renti ya ka an Menteri Rangba berki hek sarkar kela kenturu ki ken hun lek no ki bedang sa bekin wan ban pendam no ban wan pai biang syaka jing im ke besup kat kum ka an This is the first homecoming after the Honourable Chief Minister urged the cadres to surrender during the display of seized arms on the 12th of this month. The return of these cadres to the mainstream is a welcome development. It demonstrates that even after years of separation from normal society, a return to a peaceful and lawful life remains possible. By giving up armed activities, they are choosing to return to their families, communities and responsibilities as citizens. Manipur Police will continue to discharge its constitutional responsibility with determination. At the same time, where individuals genuinely renounce violence and seek reintegration, we will support the lawful process of surrender, verification and rehabilitation. I urge those returning today to maintain complete sincerity in their commitment. Mentang ni pas ki kubor na keleng kari. Ka jengelang jong ka BRICS Environment Ministers meeting ka bakhat ar la penlong hene ka singi Bharat Mandapam ha New Delhi ha ka balai lum lang ye ki menteri ki nong thawal be ki ru shampang bat pen khlan ye ka jing tre lang ha ka liang ka maryang ha pedeng kiri ki blong khot Menteri Ketenat Maryang jong ka ka pedeng Upupender Yadav ula penyat ya ka ni ka jengelang jong ka India's 2026 BRICS halor ka phang Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability Baraka jingkren ke jong Yadav ula ong baka India kala pendunai ke jing penmil air jaklia da palat lai punyo na ke shispa ha pedeng usnam 8,000 san bat 8,000 arpuar kat bapalat shiteng na ka boarding baro jong kari menta ka wan na kitlong ki bakhod Ulapan skambiang, ya ka jing kular jong ka India banyatre lang ka pensyong nongrim ha ka jing sotho jing mut ba gurukom trekam ka bo ningkong ya ka long brio man brio. Palapen paru South Li ki kot jing tip syapang ki rukom trekam ba ki jing penwandur ha ka Maryang. We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, "Our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda, similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first," unquote. Excellencies, as nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss, and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries, where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities, including poverty eradication, food security, and inclusive growth. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ne keski ula kawe lamai ka All India Girls High Altitude Long Trek Aparajita Paranla 2026. Kabadai ka jinglet yat kai ka paunam jong ka NCC Hanong ba New Delhi.
Kani ka jinglet yai kai ka balai posi kan yai lingbai ka parang lepas ka bajangai ars pak sanpau kilometer ka bapenia so ke Himachal Pradesh Spiti Valley bat ka than changtang jong kaladak. Kani ka kinhun ka badan arpu prangut ki kinthei balai alam de kilai ngot ki officer kinthei ni kilai tli kitnat sipai kini shembenda kani ka jinglet yai kai. Using loong ba kum kini ka jinglet ya chikilom ki wa kalong ka bantei ka jinglong nongyelam ka jinglong yaisha ka jinglong renti baka jingshania haladi habring kisamla ban ulakan tu ya kini ki kenhun ban buah khamat ka jingsngan ka jingya dai ka mariang baka jing tri lang baki nong song snong ha kini ka jinglet ka jongki. मैं आप सभी सिलेक्टेड कैडेट्स को केवल सिलेक्टेड कैडेट्स को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को और उनके इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हजारों एप्लीकेंट्स में से चुना जाना मैं समझता हूं कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन परिश्रम जिन्होंने किया होगा और जब वहां जाने के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस प्रारंभ हुआ होगा तो इंस्ट्रक्टर्स जो रहे होंगे, जो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यह बेटी आगे जा सकती है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ होगा। और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मैं सभी बेटियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटल टफनेस की भी यह परीक्षा है और आप सब उसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई हैं। आप सबकी हिम्मत को तो देखकर यही लग रहा है कि भारत की बेटियां किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं और हमारी ये बेटियां दुनिया की सबसे टफ चैलेंजेस का भी सामना करने में रंच मात्र संकोच नहीं करेंगी, न करती हैं। Yang National President ke BJP unit Nabin Lathung kum unongkmi berteman ke bentar ke jela Uttar Pradesh, Punjab, dan Gujarat. Vinod Taude ulah syathung ban kmi na ke bentar ke UP ha ke bau Jagdish Ishwar Bhai Patel kum unong yarap lang. Dr. Satish Punya unong unongkmi ke Punjab kat ba Durand Cup pat kum unongkmi ke Gujarat. Habis keren berkelap patai kubur Nabin ulah ong ba ke ni ke kenhun temai kan ra syakmat ya ke jingtemu bat jingkut jengmut jong menteri rang badu keri Narendra Modi nak bentar ke lawai jong ke India. मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। Mentang ini pas ki kubur nak berteh. President John Kerry United States Donald Trump layaro ikurukom penithu yakinong thabo John ke India da ka bakdo bakade ka nuksan ka benta ka kindon election ki bakam king America. Badai bikrem Chief Election Commissioner ke India Gyanesh Kumar Trump ulabu jingkeli bakumno la ban pelong ke election claim da don kam ban penithu gidur. Bola pentama ya ke jingkot jong ya ke Congress ban minjur ya ke Save India Act, Save America Act. Ban pin i ki kot kisla ki ba pen shisai ke jinglong nong shong shnong jong ke US ban ka ID badandur bala ai da ke sarkar na ka benta ban penrung kerteng ban thep vote jong ke sarkar pedeng. Trump ulak do bakumba henrius pa saupu ad million ngot ki brio kla thep vote ha ke election badang shen jong ke India ha ka pendon kam ya ke jing ithu ya ki dur babiang. Absolute. And finally we will pass the Save America Act to defend our sacred American elections. Because all voters must have photo ID and all voters must provide proof of citizenship. Have to do it. We have to do it. And mail-in ballots, we're going to make them so secure you have no idea. If you want to stay home, you can do it, but
we got to make them secure because they are crooked as hell. So thank you very much. Mentang ini pas ki kubor ye lekai. Ke North East United FC lawan Paida ke Jeklan Borha ke Kelamit ban pelim ke Shillong Lajong FC da Sanko Lanot Hinden kesgi. But labu jakai la di ha ke semifinal ke Durand Cup. Hakani ke jeng ikun ke Shillong Lajong kala lam kemat da Arko la ke we ha ke kelas step Henry ke North East United. Kala pen pai kala hadu saukol ha ke Kelamit na ke bentar ban pen scam ya ke jeng job. U ala idin ajre ude u klor ye lekai kini ke jeng ikun ha ke bau la Korea ke hat-trick na ke bentar ke North East United. Minta ke North East United kala rungsha ke semi-final South Cylinder ha ke Durand Cup. Batkan pen kreb ni kun persya ke mohon bagan Super Giant ha ke semi-final ke baar ke ban long ke snipale hanong ba Shillong. And Claddy could roll this in, and Claddy does roll it in. Close to the number. Kalimpung yelekai Subroto Cup International Football Tournament ke bandri upusan kelas dang hinne ha New Delhi. Da ka kerdan yelekai under 17 jong ki container ke bentar bani yo ra ya ke trophy nam lado. Ka Little Star English Medium High Secondary School na Eastern West KHASI Hills ke belami kemat ya ke jelas ke Kalimpung kadang ya ceprang ke jeng yakun persya ke Chandigarh menta ke Janmir ha Dr. Ambedkar Stadium. Kini ke kerdan yelekai ke belas dang menta ke sengi kan kut hadu ke arpusan terik mentau benai. Pala penlong kini Kalimpung da ke Air Force Sports Control Board Kaban play lat ban play lenti ki kenhun na keleng jong kari ki ban pen I ki sap ye kai ki jong ki ringkat kat tu kani ki ban bari. Timentang ni pet ke jenglong juman ke sebenarnya keleng ki bentah jong ke jela. Hatura ke jeng kriat ke simbeneng ke bakiu ke long 5 degree Celsius ke bat ke bahiar ke long 4 degree Celsius ke jeng skam ke hau ke long 9 na ke shispa. Haba pai shenong ba Shillong ke jeng kriat ke simbeneng ke bakiu ke long 4 degree Celsius bat ke bahiar ke long 4 degree Celsius ke jeng skam ke hau ke long 9 na ke shispa ke jeng hap slap ke long 4 millimeter. Kat bahajawai ke jeng kriat ke simbeneng ke bakiu ke long 4 degree Celsius bat ke bahiar ke long 4 degree Celsius Kajing skam kau hau kelong prapo na kashispa. Kajing batai kajing long ke sunbeneng hatura Shillong bajawai ke sunbeneng ke numlo bat kalak bendon kajing hap slap haki babun ki jaka. So poi sebukut jong tup kubon pe biang sesi nikmat bukongsan. Plano ke Chief Secretary Berim ke Jela ikong Rebecca Vanessa Suchiang ke kentai ke bening kong na KHASI. Penkop buram ke tenat pulit East KHASI Hills yaki pulit peniat kali ber home guard alor ke jeng terishita met mensiam ke jongki ber peniat yaki kali Shillong. Jurip ki bor peniat district ke East KHASI Hills ya kawa kaliar ban yakun persya ke jeng jakria bat ban yadana ke jeng petui ke jabok jaban cawa kran. Bat sedang ke Subroto Cup International Football Tournament ke bandri upasan Hanong ba Delhi yakun persya ke kenhun ki thayele kai under 17 ke jela persya ke Chandigarh. Ti perlu betul lapoi sebukut jong tu kubor jeng mata ke Janmir haduk ini syam yang berpilih syai kesini kublai pi baro.